Rodel Miguel. Bayadan namin apo iti 500 pesos. O may kano salain apo iti amin nga purok namnama. Sisiwit kano maestro. No siya sino kano tiha nga mapanagsala iso ti mangbayad. Agad ti purok namnama. Kay dadaluan ng Kil Jojo. Okay. Ati amin na po, nga purok namnama. Kaya na po sumala. Kastamin na po, kasarunoy, nagiti SK, tayo ako. Ket, tapno at nagdudugsa. Tama. Okay, thank you.